One man, though, who could make a difference, realized where this madness was heading. His name was Josip Kir. Moj suprug je 1991. godine bio načelnik policijske uprave Osječko-baranjske županije. Tada nije bilo vojske, hrvatske vojske. Dakle, sve probleme koji su početkom rata dolazili rješavala je policija. As rebel Serbs had put up roadblocks to control passages towards Serb-populated areas, Josip Kir, who was a Croat, decided to resolve these issues in a peaceful manner. Isključivo pregovorima on je i uspijevao ukloniti svaku barikadu. Moj suprug nije dijelio ljude po nacionalnosti, dijelio je ljude na dobre i loše. Očito mu je to bila i mana, jer tada je HDZ bio na vlasti i ekstremni dio HDZ-a se nije slagao sa njegovom mirovnom politikom. Kir was quickly becoming an obstacle to the aspirations of the Croatian HDZ and had to be taken out. Mog supruga je ubio HDZ-ovac, hrvatski državljanin, Antun Gudalj, a on je samo izvršitelj. Who ordered the assassination, however, remains unresolved. I tada je jedan tisak na dan njegovog ubojstva objavio naslov Otišao Kir i Slavonski mir. Yes, the war had started, best characterized by two words. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing. Washed into thinking they were doing the right thing, some people woke up and realized what was really going on. Milan Levar, a Croat who was determined to protect his town of Gospić from the Serbs, was among the first to join the newly established Croat army, but quickly became disillusioned after an order he received. Milan Levar je bio hrvatski branitelj koji je 1991. godine dobio neke zadatke da likvidira neke srpske civile, što je smatrao nečasnim i nemoralnim i odbio je to izvršiti. 1992. u 6. mjesecu on se skinio iz vojske zato što nije htio izvršavati izravne naredbe nadređenih ovdje u Gospiću koji su tada vladali. I nakon toga je obavještavao nadležne institucije o zločinima koji su se događali u Gospiću. Kada nadležne institucije nisu ništa poduzimale, počeo izlaziti u javnost već od 1993. govoreći o nepravdama koje su počinjene prema njegovim sugrađanima, gospićkim Srbima, ali i nekim Hrvatima koji se ili nisu slagali sa takvom politikom etničkog čišćenja koja se provodila u Gospiću ili su na bilo koji drugi način smetali ljudima koji su tada vladali Gospiću. His fight brought him all the way to the International Criminal Court where he testified. After that, however, extreme elements in Croatia decided to silence Milan Levar. Podmetnutom bombom je ubijen u svom dvorištu. 2000. godine kad je bilo praktički puni mir. Milan Levar je bio simbol Hrvata koji se s time nije mirio, simbol Hrvata koji je htio pravednu Hrvatsku, zbog toga je on ubijen. Vlast je procesuirala djelomično taj zločin, otkrila je za 50 ubijenih osoba tijela, kaznila je trojicu odgovornih sa po 15, 12 i 10 godina i tu se zaustavila.